Haye ikaze bakunzi ba Nuhu Gaddafi Official. Uyu munsi nje kubasomera itangazo rya Mineduc, Minisiteri y'Uburezi hamwe na NESA ryasohotse ku itariki ya 17 z'ukwa munani 2025 rivuga ko amanota y'abakoze ibizamini bisoza amashuri abanza n'ay'icyiciro rusange troncome azasohoka ku itariki 19 ariko wa kabiri saa 9 z'amanywa. Iryo tangazo nyuma yaho ndaza kubereka n'uburyo bwo kureba ayo manota. Iryo tangazo riragira riti: Minisiteri y'Uburezi Mineduc yatangaje ko amanota y'ibizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri 2024-2025 yabo mu mashuri abanza P6 n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye O level azatangazwa kuwa kabiri tariki 19 Kanama 2025. Ni ibyasohotse mu itangazo rya Mineduc ryo ku cyumweru tariki ya 17 Kanama 2025 byagaragaje ko umwaka w'amashuri wa 2025-2026 uzatangira ku itariki 8 Nzeri 2025. Mineduc yagize iti: Minisiteri y'Uburezi yishimiye kumenyesha abakandida, ababyeyi n'abaturage bose ko amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza P6 n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye S3 umwaka wa 2024-2025 azasohoka ku wa kabiri tariki ya 19 Kanama 2025 saa 9 z'amanywa. Yongeyeho ko abantu bashobora kuzakurikira icyo gikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga banyuze ku rubuga rwayo rwa YouTube. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyatangaje ko abiyandikishije gukora ibizamini bya leta mu cyiciro rusange bari 189,134 barimo abakobwa 82,412 n'abahungu 66,722, mu gihe abasaga 220,020 aribo bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza barimo abakobwa 120,635, abahungu 100,205 n'abafite ubumuga 642. Nk'uko nari nabibasezeranyije, ubu noneho muri aka kanya ngiye kubereka uko wareba amanota y'umwana w'umukandida wakoze ikizami cy'uyu mwaka. Rero nk'uko nari nabibabwiye, urajya kuri Chrome muri telefoni cyangwa mu mashini, ubundi upestinge link mba nashyize muri description ya video, uze uyipestinge ahangaha. Uraza uyipestinga ahangaha, reka mbikore murebe. Uragira gutyo kandi ugumisheho haze ijambo paste. Iri jambo paste ubundi ukoreho kuri paste, uze ukore kuri paste, hanyuma uhite uza ukande ahangaha, cyangwa niba uri gukoresha imashini ukore kuri enter gutya, utegereze bize. Aha urinjirira kuri dashboard imeze uku nguku. Ukimara kugera kuri dashboard barakugaragariza ko ugomba gushyiramo index y'umukandida, urayishyira ahangaha. Urugero urandika gutya 23 0 10 7, hanyuma niba ari primaire wandike PR mu nyuguti nkuru, niba ari troncome wandike ORC mu nyuguti nkuru. Urandika gutya ORC mu nyuguti nkuru, ubundi ushyireho nimero y'umunyeshuri, nimero iranga umunyeshuri 004 wenda. Hanyuma ahangaha urahita ukurikizaho umwaka umwana yakozemo. Kubera rero nkoze iyi video mbere y'uko amanota y'uyu mwaka asohoka, reka nifashishe umwaka ushize, kuko uburyo bwakoreshejwe umwaka ushize 2024 ni nabwo buri bukoreshwe uyu mwaka 2025. Aha urahita ushyiramo 2025, ariko njye kubera nyine batarabifungura reka nshyireho 2024, gusa wowe uze kwibuka ushyireho 2025.
uhite uza ukande ahangaha kuri get result. Uraza ukanda ahangaha kuri get result. Numara gukandaho urategereza, urareba ko tayari amanota yamaze kugaragara. Amanota ahangaha wayabonye, ngaya bigaragaje rwose. Ubwo rero mugende mubikore, ni ubu buryo buhari bushoboka buhari, ariko hari n'ubundi buryo bwinshi, gusa ubu nibwo bwizewe kandi bugira vuba. Rero ndabashimiye gukurikirana iyi video, kandi ndabashishikariza gukora like, mugatanga comment, mukibuka no gukanda kuri subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibiganiro biri update bicishwa kuri uyu muyoboro mugari wa Noh Gaddafi Official. Ndabashimiye rero kandi ndabakunda. Turi kumwe no mu bindi biganiro, kandi ndabashishikariza no gukurikira ibindi biganiro byinshi n'indirimbo nyinshi ziri kuri uyu muyoboro wa YouTube.